ka YouTube viewers ho zo si chunga akipa thu ka hin sei in ka zanaw chi beizong ka hin bolina hi chi ka video hi itabang topic ngai la diu ham itia hi le nu pahin ho a nu mai ho ha satna nu mai ho la samna marital counseling ka hin bol dinga hi pasal kim khat in na hin ha do chu pi ham ti le ka zinu hi ala samwale ki pol pi thei a hi tapoi ki pol piding iti tieng zong le na asa in athanom thei pon hi chi hi ke ni ke ka boi na pen hon a hi ti sei loi zong na umu cho e chun ipzi a na zinu chu hla sam ham ai le avet kol ding dan a remedy thei ding ham ti ho chu doctor thim hon ai sei pi ho chu ka hin la sona marital counseling nu mai ho adinga ka hin sei ding a hi nu pahin ho hi English pawin sex drive akiti na hi chi hi ahung hat lo teng le loss of libido akiti na hi ai le nu pa ki ka azong hi nu pate ni chu lungna sim to ding a hi akiti na hi ai le nu pahin kho hi ki pa ta akiman lo teng le nu pa ki ka akino mona neu cha cha ahung umji ta na hi ki theida tu na ahung umji in ki phunna neu cha cha ahung umji in abanin nupa ki ka chu ahung no moting le extramarital affairs nupa ki ka midang hung ki zep lu ta ai lo le akicheng tu mai nupa hin kola mangkhom thei talo aki khen lo mai khen o ti jong o umin kim numai hol ha sam na hi azi tam pi o mi na hi chi ho chu aban ba na isei di wa hi point number 1 na hin kum ahung upat zep le ki pol na lama hi henem thei a hi tin doctor hon aseu na hi mi hem te ho hi athang pya chu i hat lai i hoi lai ta uma hi i hung thlang hla a i ta sa hung he nem phat o min chule i voi phat umi cho i hung chul phat uma hi hitima bang chun hi chi doctor pan asei na hin numai ho hi chi ki pol na lama hi kum som ni plus kum som thum athin masang chan geu hi nasata hin ama hoi hi thanup na nei ve ti cho a sex drive hi hat ma na cha anei naw cha nei theina dinga jong hi chi phat sung hi chance sang ma a hi tin jong a seu na hi le all in ahung kheni min kum som thum a hin pel ting le hin izat ham khat hin ahung khesu ta na hi pasal angai cha na pa hi chun kum som nga le kum som gup ahung hlim ting le hin na sata hin apasal ngai cha na hi a khinim tan a hi tin a sei na hi ipiji nam ti le numai ho hi 40 plus ihung hlim ting le hin perimenopause sita cho hlasia ithi nei phat hu hung hlom zep kim kha chu athi hung kangwa ding hita hi chi ja chu hi chi pasal ngai cha na pa jong hi hung hla samji hita cho abanin 50 to 60 years ahung hlim ting le hin numai ho chu ahlang pya thi anaki bangam ji hita na hi chi ji chun ita sa hi nasata hi ki khelna hungma hlasam de jeng numai chu athi ahung hul kon teng le hin chule thi anei ta lo phat le hin chi a vaginal dryness na hi anei cho azun tha na hi hul a hi lo le go hul a hi ta phara chu pasal to ki polding ago teng jong na a pe a hi lo le thanom thei talo painful sexy anei thei cho numai ho hin o lo la hi tia chu thanop na a ko na hyung hladai uwa adam sungu wa hi pasal to ki pol hi jong le numai chu lunglhai sela hin kho aman thei hi e chun na zinu chu akum izat hamti ana he in lang hila chun na he thema dinga hi tu lai hi numai kim khat hi chapang cha kum som ni le nga kum som thum jong hling nai lo kim khat chu kum som thum le ti ho vel jong pasal ngai cha na hi hat lo ma hla sam ma jong au mi na hi hi cho jong chu ki khol han lang hi le ni le cha ki tup lo ji jong hin te chep le mom hi lo le zula sa khamna thei bol jong ki hi mai the hi ei ho ei mi society hi chep le mom i ha bolu na hi khaini talab raza tuibu
กิติho ha mum te hiu cho asim ho khun ama hon ane lo piu cho ei ho north east a tolding north east a sum kolve na aman cha dinga min asim cho ei hon sulaza na imomu wa ithi pi di dio azaw lowa hinding ha sa ki sa cho na hi cho je ayong hi ei ho immune system ibudu naw ita sa ha naw hi bei hi cho ya chu tha ha na jong ei pe thei talo inupa hin kho lama jong chu side effect na sata hi abola hi na thi san sang blood sugar diabetes nei a hi lo le numei athau wal lungchang nat nei kiti ho jong hin pasal lampanga hi tha samna na sata nei hi tin chi doctor pa hin asei na hi numei dam lo na zia lo ne lai ho jong hin na sata in tha samna anaye tin jong asei in numei kim khat chu tu lain numei nat na nei ze in jong na sata hin bol na lama hin ala sam the in chule numei nat na nei kiti po po hin pasal a theinom pui ti jong hi ka sei no mina hi numei naw wop lai ho jong hin ta sa hat zo lo thasam ta a hin khomang a hi ja chu hi chi lampanga hi thanop na anei lo hi ta sa chaw a hi ji chun naw noi tui pelai lactating mother numei kha chun naw sen a hin nei ting le hin ama atha a energy zo si chu anaw in a chep a hi ji chun ti taw te na naw noi tui pelai hi ji chun hi chi phat lai ta hin nu hi a cholin hi nu hi zan jong le ai mut tui lai ta jong hi naw a hung kha ting le naw chu avet kola imu chim lo puma hi naw avet kol a hi ji chun naw akisin phat sung hin numei ho hi chilam panga hin a kheniam thewe ti jong hi ka sei nom in sangkhat na lo ne ho pills ne ho jong hi chilam panga hin a kheniam theu na hi chule hi chi keu chu a hi po in sangkhat na ki koi ho jong hi sexual drive a kheniam thei na hi zuha don numei chu ata sangai chatna kheniam ding a hi berry chep chi berry chep hi na sata hin doctor pa hin ibol lo diwa hi nicotine zauna khamna thei a hi ji chun number 4 ho banga brown sugar ho banga ipiham ga khamlet lut na hi po na hi berry chep kiti ho chu ai wanga hi chi nicotine pa chun nanu mei hi na lama chu na sata hi buina na sim pi hi gimwal cholbe se anxiety stress kiti ho jong hin hichilam panga pasal koinom na anei poi ati na hi koi ham khat chun ichi numei nu chu achapan lai ham ailole anunga alaya anop lona ana anabol si da hi le ji aga nei ta chu ji aga nei teng le hin chiki pol na lama hi ki chat na namphu amin anabol si na chu agel do zia alung thima hi thi thei talo a hi ja chu hi chi lampanga jong hi ha satna anei theye ati na hi chun naw nei nanung dam lo mei ho hin naw inei ting le hin doctor hon naw hung po do na ding mun hu at ke ziu cho hi chi anung hui ziu hin hi chu dam thieng lo ta adam thieng nai lo ting le hin adam chin lo ting le nu mei nun hi chi lampanga hin ha satna anei theye nu pa ki ka hin ho hi chi lai ka relationship a hoi lo ting le anu mei nu chu azi anga zol de gu thima dong ma ne ya hi le azi pa dinga hin kho chu aphal talo na le lama nu mei nun azi pa gu thima polanga zol sai a hi ti a het ting le azi pa adinga a hin kho pe nom talo ti jong hi nupa ki pol na lama sunom mo tu a hi na hi nupa ki pol na ki ti hi lungthim lam thil hi cho pasal jong akipa lo tengle azinu chunga thanom thailo hi nu mei jong ti ma chu azi pa chunga akipa lo tengla alung hlai lo tengle ki koina ki chop chu na ki ti ho chu thailo hi cho na hi chun lungthim akipa angai lungthim a ol angai lungthim ki pa thei talo
lung thlei thei talo ki ti chun ipiti zal khuna chun lung thlei ta na nu pahin kho hon chun na man the hon de hamna ta sa hat lo pe dam lo pe chu thu chom in koi lew han nu pa ta sa dam sel jong le lung thim adam lo ting le aboi na hi lung thim adam angai na hi a lung thima nat na ho na lunggela nat na ho nu pa ki ka a kisu lung nok mo na ho kisu no na ho kiti ho chu a lai sia hi inu pahin kho hi nom thei lo dinga hi a aphat le amun jong hin apu na hi nu pa kiti chu alang pya se dia chu lupna room hi kitup angai na hi nu pa lupna kiti chu kot phate ke ya ki kha thei window phate ke ya ki kha thei a hi angain na lungel a free lowa hi le na nu pahin kho jong chu piam deep cha na ham lungling law na ham ki phat lam na ham za cha na ham khat nei puma chu hi thei lo hi free ta room ki tu privacy mun a hi angai na hi advice ka bol nom na chu piam cha te room chombe bol pi angai na hi cha te kum sagi kum gate a hi apara a choma lupsa ding room chombe a hi na thei chana hi lupsa diu angai na hi ipije nam tile cha te ho hin thil a het ma mau cho cha te nu le pa hitia a cha lo chu amuwa aza te mu le nom lo dinga hi na mi nun isu mil lo diu chu lupna hi a hoi angain room kitu inei diu angai na hi nu pa lupna kiti chu a room a kitup angain hoi ta ki kha the angain window kitup ke cha ki kha bit the angai na hi nana su mil lo diwa ka hin advice nom chu hi le nanu pa lupnaw hi na gel thupi diu angai na hi curtain ho jong pon ho hai ta landing mun bit a hi angai na hi chule cha te ho jong hi ikom uwa ilup sa lo diu hi ama ho hi kum sagi kum gate ahong hlim tiang le room chom be imup sa diu angai na hi e ho ki ka powa ilup sa win e ho ko ma ilup sa win cha te ho chapang kum gup kum sagi chu pilma mawai ta na hi mi society mong hi ivera hi le len pi a hi nunga jong anu le apa to lum khom na lai te hiu cho na hi chi chu intimacy iman ting le icha ten icha lo chu hin heta hen lang hi le nom lo hi za chat jong chule ama ho mindset a jong chu na ipi ham kanu le ka pa na bol hi ti hi cho inu par lup na ki ti hi koi machan amo pal thei amo agol gin amo za thei lo ding mun isim diu chule chapang ho kom la jong hilo dinga hi ti hi isei nom na hi abana isei nom chu pasal hon judon kham phel phol puma hi naji nu teo na lupi jiwam na lupi khawam hi chi hi numai ho adinga tho ha sa hi ti hi ka sei nom na hi aji chu hi chi doctor pan asei na hin pasal khat chun zukham thim phel phola ajinu thanom lo ham aphat lo ham ti helowa aga lup pi teng le achai theiji poi ati cho aman la chai te ding agot a hin la a kham phat chun ki pasal sa ta in bol te jong le achai thei lo phat chun numei adia hi chu thil ha sa he ati na hi numei in jong anop ada lowa hitia chu akipol pi hi chi hi numei adia ngap lo ta hi ji chun pasal hon na he thim diu hi ka hin ngeu na hi tun nupa ki polna thanok lo na hla sam na hi iti vet kol diu ham ti hi poineu cha in hin seng katin pa hin kho lama numei hol ha sam na chu isei tawin adam theina dinga hin koi tabang chu numei judon na hi berry chep khaini mom talap sajan regular ta ha ne anemi addicted mi na hi aile che ho hi na hla kang angai na hi thau be se ho na hi zong le neu khat chu weight loss ibol diu hungai intin numei kiti hi enough sleep ingai chawina hi imut phat abi hoita ki sim ding
8 to 9 hours hi imut te ding a hi imut chim lo a hi le ipam pot jong anum pon I tha jong abein ibudu na jong a umpo na hi achu tiai le ita sa ngai chat na jong chu hlasam ma ding ti na hi ya chu aphat chan imu hitin pungget pungko be hi imut diu a hi chule ne le cha a hoi apha ine diu a hi thei thu tui ha don dingo an che lo hing I ha ne dingo chu jong le pasal hon nu mai ho hi na care diu na kho sa diu a hi na zinu chu adam lo a hi le adam lo pe din kho sa tang doctor a phat chan vet sa in lang hila chun na ta sa na kho sa na hi na zinu chu nang ma ta sa hi chula na ta sa na kho sa hi le aman jong nang ta sa ngai cha chu a hin kho sa ding a hi ti chu tu ni a nu mai ho hla sam na a marital counseling I sei theu hin tin anadam sel ta